Ngiyabonga uNkulunkulu wangenzela umusa. Angemi kulenza ngoba ngcono. Kunethinto uNkulunkulu lathibekile enhlitweni yami. Emalangeni laphelile ngihambile ngayemgcobaneni kunenkonzo uNkulunkulu bekayibekile. Ngafike ngayideliver nasesuzindale ngiyidilivile. Akusiyo lengime ngayo bazalwane namuhla la. Namhla ngiyokhona uNkulunkulu ngiyathandaza kakhulu uthi agibele kimi. Ngikwathi ukukhuluma, ngiyakwathi ukukhulumela tindzaba tami. Angikwathi ukukhuluma tindzaba takhe. Ngiyamuzwa ukuthi namuhla aphinda agibele bese uyathi ukukhulumela bazalwane lokulakufunako. Ngiyasibonga isandla saNkulunkulu lesayibamba impilo yami. Impilo le bengiyiphile eveni bengiyithanza futhi beyinenda ngitive ukuthi ngikahle. Kodwa ngamangaliswa nguJesu lowafike wangehlula. Wangiyekelisa imoto elive ngisafuna kutenda. Sangixolela bazalwane ivoice yami labalanga ayikho kahle. Bathi ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi utangisida. Ngiyacela siyene evini laNkulunkulu ungabi muthe kuze bazalwane ngidilive lokho lokusehlitweni yami ekseni egameni likaJesu. Ngiyabingelela babe Mthithine. Ngiyabingelela bazalwane kubo make bogogo libandla lonke iSunday School egameni likaJesu. Amen. Siyafunza abantwana live lenkosi encwadini yaLuka chapter 22. Siqale ku verse 39 sigcine ku 43. Bese siyafunza na Marko chapter 1 from verse 10 to 13. Yehla moya Marko chapter 1 10 to 13. Wathi uyaphuma nje Jesu emandini wabona izulu livuleke
namoya longcwele ehlela etukwakhe njengelithuba. Kwevakala livi livela ezulwini lithi, wena uyindvodzana yami lengiyitsandzako, ngiyatfokota ngawe. Masinyane moya longcwele wachubela Jesu ehlane. Waphela emalanga langemashumi asehlanu alingwa nguSathane. Jesu bekahlala emkhatsini wetilwane tesiganga, tingilosi tatimsita kuloko labekudzima. Ngicela uphindele verse 12 says. Masinyane moya longcwele wachubela Jesu ehlane. Ngicela usithandazele. Siyalibonga simakathe livi lakho leliphilako. Sibonga livi lakho simakathe lelakhako. Sibonga kokuthi nanamuhla lihlele tawuhlukanisa emani. Kuthi kokuthi kuvuleke indlela leyomile la kumele sihambe khona solwa nguwe. Egameni la Jesu Kristu siyatitfoba baba bewethu. Sithi akwenteke lokwensandvo yakho, akuvakale kukhuluma kwakho. Egameni la Jesu ngencikati yakho siyatitfoba manje naphakade. Amen. Amen. Angisingcono kuzalwane tangisitha uNkulunkulu. Sihloko ngicela ukukhulumela kuso ngilesithi kusebenza komoya loyingcwele. Amen bantwethu. IBhayibheli lasifundza khona, lasiqala khona ukufunda ngale kuLuka, lithi Jesu aseGetsemane. Lithi iBhayibheli wakhuphuka wayentsabeni wayothandaza. Asesentsabeni Jesu wathandaza. Lithi iBhayibheli bazalwane wathandaza Jesu waze wajuluka tithukuthuku leti njengengadi. Amen bantwethu. Lithi iBhayibheli asesemthandazweni Jesu ngiyacabanga bazalwane ukuthi ngekwakhe bekene nawe mandla ngoba lesimo lebekumele yodlula kuso besingetulu kwamandla akhe. Kodwa kwathingeka ukuthi kube nedvodza leNkulunkulu letawuya Jesu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi yehlela Jesu yamqinisa. Amen bantwethu. Ngekwethu bazalwane sithe mandla, sidzinga uNkulunkulu lotasiqinisa. Amen bazalwane. Ngiyagijima ngelapha kuMarko. Lithi ke iBhayibheli lapho Jesu ngiyayithanda kakhulu ke le. Ngitawuhlanganisa. Ngiyayithanda kakhulu ke le. Ithi lena le kuMarko kufika Johane. Johane utatobhabhatisa. Johane bekatobhabhatisa bantfu. Ngoba lithi iBhayibheli wabonakala ehlane Johane agijima amemeda. Abita bonke bantfu abatshela ukuthi lungisani indlela yenkosi ikonze. Nende nemikhonvo yayo ikonze. Simemetelo saJohane sasinabithi Jesu. Sasibita bantfu labaphendukako baya emanzini bayobhabhatiswa. Ngoba sendane emanzini bazalwane. Uma sine bantfu siphenduka sesiye emanzini sisuke siyolahla simo semuntu, siyothatha simo sebuNkulunkulu kuze uNkulunkulu aphile kithi. Abesiyabhala Johane athi uma nihlala kuye naye utawuhlala kini. Akwendeka ahlale kuwe ngoba mhlambe umane wakhuluma indaba tasesontweni noma uhlabelelile noma uthandazile, but umuntu bazalwane uyaphenduka. Athi nabasuke kuphendukeni bese moya woNkulunkulu mqhubela kuphi? Emantini. Emantini kusuke kuyongcwatshwa lo muntu longimi lo lophila impilo yebutho. Abasuvuka naNkulunkulu. Kungako umuntu lobuya emantini ngeke aphile njengayitolo. Na Johane nakababhabhatisa bekayobangcwabisa umuntu lomdala bese bavuka naNkulunkulu. Uyaqhamuka Jesu. Ukhenza Johane uyababhabhatisa. Na Jesu uya uJohane ufuna ukuyobhabhatiswa. Lithi iBhayibheli nakafika Johane uJesu, nakafika Jesu Johane athi nami ngithe ukuthi ungibhabhatisa. Jesu uthi iBhayibheli wakhoshela emuva
wathi akungameli kubhabhathisa wena. Bekayowenani Jesu emfuleni? Bekayofunani Jesu emfuleni? Umuntu nakaya emfuleni ulanza simo saNkulunkulu, ungcwaba simo semuntu. Jesu nakaya emfuleni uyongcwaba simo sebuNkulunkulu, abuye nesimo sebantu ngoba kumele aphile ebantwini. Kuze bantu bamvisise, kuze bantu bamkhonze kuthi ungubani Jesu, kuze Jesu atokhona uphila impilo lefana nebantu. Kwamthika ukuthi naye ayojika emantini, abeke uNkulunkulu emantini, bese uthatha simo semuntu. Amen bantwana. Lithi-ke iBhayibheli naku la ngithanda khona, lithi ngalesikhathi Jesu ehlela emantini, nakaphume emantini, lithi iBhayibheli wavela umoya waNkulunkulu wahlala ethi kwakhe. Nawuhlala ethi kwakhe lo moya kwavakala livi laNkulunkulu, lathi loyo uyindodana yami lengifokotile ngayo yiveni. Lithi masinyane bazalwane, masinyane, lithi umoya waNkulunkulu logibele kuye wamqhubela ehlane. Akusinjesu lo decide, akusinjesu lo nquma kuthi ngifuna kusuka lamandini, futhi Jesu akadingimelanga kuthi akaplananga Jesu kuthi nangisuka emandini ngawukhuphuka ngiyenzabeni. But lithi iBhayibheli nakangena emandini, nakaphuma emandini, ngalamanye amagama nasiya emandini thine silanza simo sebuNkulunkulu, simo lesinemandla amoya oyingcwele. Lekumele siphume emandini, lo moya waNkulunkulu usiqhubele, usihonele. Amen. Lithi iBhayibheli lo moya, live kahle bazalwane, hayi Jesu ngeplani yakhe, hayi Johane kuthi mhlambe Johane wathi ngiqeda ukubhabhathisa, ngoba iBhayibheli alikhulumi ngalabantu lebabhabhathiswa kuthi bebasinabadlule emantini bese bakhuphukela enzabeni. Cha, bebabhabhathiswa bajike. Simva Johana zathi kubo labanye babathi nzalo yetinyoka, nitshelwa ngubani kuthi balekelane lulaka laNkulunkulu. Lokho kuthina Jesu akaplananga kukhuphuka ayehlala, njengoba isihloko sami sithi kusebenza kwemandla amoya oyingcwele. La mandla amoya oyingcwele nakafika kumuntu uphuma nawe emantini, ayamsebenzisa, ayamholela, ayamkhuba. Mandla amoya oyingcwele bazalwane, ngeplani yethu sihambe sahluleka, lokunye saze sakwenda ngebuqili bethu ngoba sesisukile umoya waNkulunkulu, nemoya waNkulunkulu wasuka kithi, saze sakwenda lokunye ngebutsotsi bethu. Kodwa iBhayibheli lithi Jesu nakafika emfuleni, ungena ekhathi uphuma nemoya waNkulunkulu. IBhayibheli lithi moya waNkulunkulu lo wakhuluma, wase lo moya uyamshova. Akusuye bazalwane Jesu lo decide ukuthi sengenza simo sonke lesiphila kithi. Akusithi bazalwane lekumele sitigwedle, kungaku sitigwedla sehluleke ngoba kuphela amandla amoya loyingcwele. Hayi ukuthi siyafuna ukuhlala phansi ngafakazi, hayi ukuthi siyafuna kungahlanganyeli, kuhambe kwaphela mandla amoya loyingcwele, ngoba umoya loyingcwele
uthi nomhlabelelo usuhlabelelako yehla moya loyingcwele usisebenzise usebenzisa ini lokuthandwa nguwe hayi lokuthandwa ngimi lokuthandwa nguye njengoba ibhizi ngetimo lethandwa ngimi akekho akangisebenzisi ngoba ngiyadisebenzisa mina uthi nomhlabeleli ngethise lokuthandwa ngani nguwe moya loyingcwele nguwe moya loyingcwele akabalwa mfundisi bathi usetshenziswa ngubani umoya loyingcwele uthi ngisebenzise kuphi lokuthandwa nguwe ngalamanye amagama iyaphela intsandvo yami kuvuka intsandvo yakhe ungisebenzisa lokuthandwa nguye kungako nakafika uyaqhubelana la wena ungathandzi khona athi lo mnye umhlabeleli bese uhlabelele ezayona ayikho indlela lezulwini lehamba la wena uthanda khona sesakhethethe indlela sihamba la sithandza khona simshile moya waNkulunkulu kanti umoya waNkulunkulu ufika ukubambe ngesandla ukuyisela ungakaplani khona ukuyisela ungafuni nekuya khona but ukibone sowukhona khona moya waNkulunkulu sokubeke khona bese uyakwendisa bathi silimele bazalwane alahlekile amandla ekukhonda uNkulunkulu ngamoya nangeliqiniso siJohane nakabhala sesifikile isikhathi la bonke labakhonda uNkulunkulu batamkhonda ngamoya nangeliqiniso phelile iqiniso sukile umoya waNkulunkulu nethi sekusele ukuthi uyakwati kuhlabelela kusele ukuthi uyakwati kuthandaza kusele ukuthi uyakwati kushumayela kodwa umnikati wenkonzo usukile usibona bangcwele sikhona nangemashift ngendlela esithandza ngakhona kuwutimo lesiphubako kuwutimo lesishovako namfisa ukuthi namhla angiyi akusengiyi kusuke lembo lekumele ngishove ngoba iyasuka lembo isuswa yini lithi iBhayibheli nakafika moya loyingcwele khona la sifunze khona utanifundzisa akukhumbute kugcina konke njengoba ukhohlwa akekho njengoba ungagcini konke akekho uyawadzinga amandla amoya loyingcwele umuntu bazalwane lona moya loyingcwele ufana nemuntu longenwe labaphasi ngoba thina singenwe labasetulu why labaphasi babe nemandla kudlula labasetulu sokholwa akekho uNkulunkulu akekho umoya waNkulunkulu aphelile amandla iBhayibheli nalithi utasifundzisa asikhumbute kugcina konke once umuntu wangenwa labaphasi akayi ayotransformwa afika kithi madloda njengawe akakithi madloda njengawe kunetimo lekumele tendiwe la kuye letikhomba ukuthi uyashintshwa ushintshelwa esimeni sekwadlodi akusuye lothi nakafuna kuvuka amadloda athi dlodi ngivuke nyalo aphinda athi dlodi ungangivuki nyalo limbamba sebhasini emestanding abamba insimbi yebhasi dlodi lingabuki ukuthi ufake i-makeup lithi nalifika lingamkhombi nalabantu ukuthi utawuhlazeka limbambe akhiphe amakhwekhwe walahle phasi
babathi bamthosa inwele selifikile kangakanani moya waNkulunkulu kangakanani moya waNkulunkulu sibanjwe umuphi moya waNkulunkulu moya waNkulunkulu lobiza ukuthi tfu aseze kenabhala kuvale umlilo emathanjeni ami awuvumi ngithule so wathula kangaka wena ngenwe muphi umlilo wakwambona umuntu wena asebenze emayini bathi sekungene lahle lapha ebhuthini lasemayini kuqhumukele lahle bese uyakhuluma kancane athi msebenzi kunelahle la ngeke ngaba kangene lahle lo ngenwe kumlilo waNkulunkulu uyasupha niyasha kungena umlilo akathuli bazalwane sabinza kangaka sangahoneki kangaka sangathubeki kangaka kude umuntu losiholako kude umuntu losovako senda ngendlela lesithandza ngayo moya loNgcwele simcimile athi umhlabeleli nantu usizi luthi phandle athi ngoba umoya simcimile sekumnyama nasenhlitweni lokuthi umnyama enhlitweni akasakhona uku-operator ngoba indlela lemina ngene ngayo qinyiwe switched off inhlitiyo yethu hlala icabanga into letimbi inhlitiyo yethu ayifuni hayi bazalwane lo moya loNgcwele akadziwa umuntu lotawusola kukhweba sezolka athi ulovelani libhabheli thina kafikile uyakukhumbuta uyakufundzisa kuthi umvulo wemala phambili la wasifundzisa kuthi sigqoke njani kunendvodza lehla yafika kithi saqala sathi siphumela ngaphandle sathi bona singakafaneleki sajika sabuyela endlini sawugqoka besafikile yena wasifundzisa wasikhumbuta wasikhiphisa netimbo letingafuneki moya waNkulunkulu namhle kuseni bazalwane ake libandla lwafuna emandla moya uma singaba nemandla moya loNgcwele ngeke size sihambe sokufuna nasemathendeni laba memeda khona bathi kuyamukelwa kunani nani tabe yalakithi nasafikile liBhayibheli lithi angafika uyatikhulumela bese uyakuhonela bese uyakwentisa bese uyamlalela uyenda awukwati futhi bakhatha sesorga uyekele tindisho utiwasha sekafikile moya loNgcwele athi suke ensinkini ngufuna phasi edvolweni uyekela tindishi ugijime ekamerweni ufike uguqe phasi ukhale nakangabhuti umuntu athi kwente njani namangathi ukhona lo ngishovile wakususa etindishini wangimikisa ekamerweni siyamdzinga bazalwane moya waNkulunkulu siyamdzinga bazalwane moya waNkulunkulu lohamba nemandla kaNkulunkulu ngoba umuntu lomanamandla akakhona kusukuma phasi sihleli phasi siphelelwe amandla asifakazi siphelelwe amandla kuseleni bazalwane kusele i-energy yashukela nekwathi timbo lesitifundzile letatiwa ngithi asisabi noma sendetono kuma phambi kwebantfu ngoba livesi vele siyalitshintshela livesi siyasukuma bathi moya waNkulunkulu sukile ngeke nganze bazalwane ngidzinga libandla letawuthi Nkosi kukhondile ngekudebezela liBhayibheli bazalwane lithi lotako uyeda akakawulibala ngeke axoxe nawe uthi kwanyalo ngisengakabi right kwanyalo ngisengafuni kwenda kahle ngoba lotako uyeda namhle kuseni bazalwane sesiye emthandazweni bongathula kancane uthi bude uthi kambe Nkosi ngendiswa nguwe yini manje waye ukwate kangaka Nkosi ngendiswa nguwe yini manje waye udvube Nkosi ngendiswa nguwe yini waye
ungaphitheki moya waNkulunkulu usukile singeka libandla bazalwane hayi iThe Rock libandla laNkulunkulu lelithatha inkosi ngibisele position itolo ukukhuluma nguva bengenda kuhambe kwaphelaphi ukhona njani uNkulunkulu ulove sonke 3 weeks 2 weeks mara 17 awulove kunento leqimile kumele namhla iswitch on ilayithwe ubiyele moya waNkulunkulu gibele kuwe ungasaphushwa umuntu but kube nemoya lokisa ngoba bazalwane lo moya waNkulunkulu namfika kuJesu bonke labantu lebe basuka emantini babiyele labaqhamuka khona Jesu wasuka emantini wakhuphukela entsabeni bongeke nginume namuhla uthi Nkosi ayiphele intando yami kwenzeke yakhe intando njengoba kunetikhathi lokumkhonda ingato uNkulunkulu kude isibandle sivuthako kude imbolo saba ukuthi itawuqima ngoba vele kade yaqima bonga ivuthisa namuhla bonga phinzi watsinge amandla kuze kungakhuluma umuntu ukhubeke kuze umuntu angakubudi ulimale bonga phinzi uapply ku-apply kahle la ngoba unobhala incwadi utawuya phambi kwaNkulunkulu phakamisetala sibabe ngiyawadzinga emandla lana moya wakho latamholela kulo lonke qiniso ngiyacela babe mthando usithandazele sithandaza uNkulunkulu sesiyathandaza mayiphele intando Yesu yenziwe intando yakho sesiyathandaza bazalwane Holy Spirit moyo wengcwele Holy God our Savior mayiphele intando yami mayiphele intando Yesu yenziwe intando yakho Bele mayiphele intando Yesu mayiphele Yes, my prayer in
Oyingcwele. Oyingcwele. Siyabonga Baba wethu ngcwele. Siyabonga Nkosi yenkosi. Yimela Nkosi uqinisile. Kuyisikhathi. Phela kuyisikhathi. Isikhathi. Holy, 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 holy. Woo! Woo! Very good, Thomas. Woo! Yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes. Jesus. 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 Jesus Christ. Glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus. 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 Siyabonga Baba.